inyoni uyiva ihlabelela ekuseni kuloyo mzuzu isengakadi nekuthi liyawushona idleni. Ivakalisa ukuthi sengikhona nalamuhla. Ivakalisa ukuthi ngiyabonga kuthi nalamhla ngiyaphila. Kuthi ngidawulala ngidleni akusiyo inkinga. Lokuthi ngiyaphila kusho ukuthi ngidawudla. Sihlobo sami, awulingise inyoni. Vakalisa lephimbo lebukhona bakho ngelilanga ngelilanga. Ngisho usengakade ukuthi udawulala udleni. Usengakade ukuthi yini letawulunga, yini lengeke ilunge. Vakalisa liphimbo lakho lekubonga kuNkulunkulu kuthi sewukhona, uyaphila. Netitsa takho yenda tive tigide bukhona bakho. Tona tingakahambi tevakalisa tigide bukhona bato kuwe. Nasi singwaselusuku sakavuka uhle. Ngicela sibuyele ku-Exodus sahluko 9. Solo sicaphuna kuletahluko leti sibuka Mose lowabhekana nesimo lesilukhuni ngoba ngifuna nawe ngekuthunywa uNkulunkulu sisitane kuthi wenda njani esimeni lesilukhuni. Ngifuna sinake-ke ake sicale kuverse 13. Simakade wakhuluma kuMose wathi ubovuke ekuseni ngeluvivi uye kuFaro ufike kuye uthi simakade lo nguNkulunkulu wemaHebheru uthi khulula abantu bami bahambe bayewungikhonda. Emva kwekulalela kwaMose, uNkulunkulu solo ukhuluma naye ngoba uyambona lokuthi Mose uyangilalela. Ukhuluma naye uthi yeMose, yebo itolo ngiyade ukuthi uyile kuFaro, kepha nalamhla ngifuna uvukele khona. Kungathi uNkulunkulu uthi Mose, angifuni uhambiswe ukuthi ema-results abe kahle itolo, kepha ngifuna uhanjiswe livi lami noma itolo ema-results angabi favorable. Noma umphumela wekuya kwakho itolo kuFaro ungakawuboni, kepha ngifuna uhanjiswe ukuthi kukhuluma mine uNkulunkulu wakho ngithi vukela kuFaro kusasa ekuseni. Esimeni lesilukhuni uNkulunkulu wenda wena ube strong mawuphike kudibana naFaro. uNkulunkulu uqinisa emamasela elukholo lwakho ngekukuvusa kuthi uye kuFaro. Faro lo akaguli, akafi, akathathi netrip. uNkulunkulu ufuna uvukele kuye. uNkulunkulu ake sewuve kuverse 35. Ngazi ukuthi uphinda ubambisana naye lo Faro lobhekene naye. Verse 35 khona lapho ku-Exodus 9. Ngakho-ke inhlito yaFaro yayilukhuni. Wangabe asabakhulula abantwana baka-Israyeli ukuthi bahambe awulaleleke. Kwaya njengoba abevele ashido simakathe ngemlomo waMose. uNkulunkulu ngazi ukuthi ubambisana naFaro lobhekene naye. Leni ngoba kukhona into lafuna kuyenda. Ngicela siyibukeke kusahluko 10. Simakade wakhuluma kuMose wathi hamba uye kuFaro ngobe ngiyende yaba lukhuni inhlitiyo yakhe neyethi iphatha imandla takhe kuze ngide kwenda leti bonakaliso tami emkhathini wabo. Ngicela uvisise ke verse 2. Khona nite kwati kutshela abantu abenu nebatukulu benu ukuthi eMagibhithe ngake ngawenda tilima kanjani ngekwenda leti bonakaliso tami emkhathini wabo. Naku-ke lengicela uhambe nako. uNkulunkulu akafuni akakheli Faro lirecord, wakhela wena. Kusho ukuthi uNkulunkulu akafuni uhambe ukhuluma ngekuthi maye Faro vele ulukhuni, maye Faro vele inhlitiyo yakhe injani. uNkulunkulu ufuna uhambe utekele abantu bakho netitukulwane ngekuthi maye uNkulunkulu unemandla.
maye uNkulunkulu ubonakele. Akube njalo namhla. Ungahambi ucoca kakhulu ngaFaro, coca ngetibonakaliso taNkulunkulu. Amen.